ashilo ke futhi ngeke udle nje ungakhokha ngeke yabo nje la kuyamthimba loya nangazi umthimba angazi umthimba bathi asiphinde thina sizobukela sengathi abona abaje siphinde sikhiphe imali wahlezi kunenkinga phela uyamuzwana nje bacabanga ukwenza imisebenzi baphinde bakhiphise abantu abangene bazobukela imali umsebenzi unjani naloyo hayi mina ngisazi ndoda hey mase emsebenzini thina silukokudla manje bona mabese bathi sikhiphe imali futhi basifuna imali nje kwayazi nale imali anginacabanga umntana makanamba phampasa kanabisi bahlupha nabantu hayi mina ngeke ngimele lento yabo ayona lena iyanyanyisa hayi plus icabanga phela mntana yami ke ngoba yemo imali ebenginayo ifakele yonke umama engane yonke 12,000 nonke 12 hayi indoda wena bana kumile nje inkingeni ngenza sure ukuthi athengele yonke into engane eshoda ngakho uzoshesha ulobole makunjani inkinga phela lo yabo loya macondana loya ngiyafisa kumbona ndoda khuleka uthenga amalanga luzokafike nomntana azosibona awungenela endlini ngithathe na udrink endlini ukahle bawule yabo sefridge ngitsena udrink endlini uzongifunda ngiqondelwa kangazi mama ingane solo ayidlili ngilindene nayo lokho ukuthi imali uzoyifaka ngazi ukuthi imali uyithatha ujwayela kabi wayile ngane izoyendla noba yazi nje angakholwa nje impela ingane inamaphampasi yena sele uhleli nje la endlini ngadlalwa nguye phela lo sawubona bhuti yebo ngisacela uphilani la endlini weba bafo kokhona into ephuthuma lapha phandle awuvele lapha hawu bafo kwenze njani manje nawu sisi hawu mama ayikho into ozoyichaza ungani mele ingane ungayifakela namanje kunini ukuthi athi ingane inakho ukudla kodwa luhlela ujinga nesicelo hawu bafo 12,000 awume wena nawe ngicela manje sikhulumele la endlini ngicela ngicela ubuyise ukhulumela la endlini into engizoyikhuluma nawe ukuthi wena ngunike account number ufake imali yokudla kwengane ngumama wengane la awuthula wena khulunywa nawe wena nawe hawu awume wena nawe hawu mama ungachazi into ezoyichaza uchazani mani buke phela mama ngiyacela wena ngicela manje sikhulume nje imali yokudla wengane ngizoyifaka imali yengane yazi nale phone ngihamba nayo ingane ayinayo ayinama phapha satamba muthi ngazogqoka manje ifoni yami hawu ifoni yami